Para pangadyan tayo po ing panalangin para king Horacio Emperata laban king COVID-19. Kilagyo ning igpa, po ning anak, ang po ning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu, ang pamapagmalasakit ay pami. Aminan mi laring kasalanan mi. At magpakumbaba kaming lalapit keka, man manakit kapatawaran ng pombye. Lalapit kami keka kaniting masipit at pamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal atawo. Aduan mi ngeni keka imbalikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat may kaya kami makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo rin taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi rin sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pa buren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alandanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, may kabiyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Manatili tampong makasiklod, ipanalangin tayo po ing panalangin para king halalan. Manalangin tamo, bangkin darat ang pambansa, ang panglokalaya halalan, ing tunay amagari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abi-abi tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ang terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ang pamagbaluktut, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ang pangkasabuatan, ban makapamirayit. King kailang malit, king pamaglinlang, ang pangmakiti, dapan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ang pangkapanyiran, apamangamano. Abi-abi tamang ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ulitan tayo po. Baning konsensya mi, yaing gawan tune tuntunan. Baning kaya pon ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit miyunang mitutukan.
Ban ing pamanyese king kalikasan aliya milakopansin. Baning pamisan metong yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Baning banal at takot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan do ring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami ampon talaga pagligtas ning meto sikluban. Ing politika, ya impigkalub mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo kay kami. Manano na sana ing pamanantabi mi king politika, para karing botante, ampong kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo, at makasawop ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon, kilagyo ning ipapo ning anak, ang po ning Diyos Espiritu Santo. Amen. Luklok tamo po. Idawon tayo po iting miso para king kapasalamatan daring Block 13, Maligayo. Dolor Bonus and Family. At para po king kapaldananang Marilu Ibanez, Alexander Santos, Thelma Villanueva, Blesilda Santos. At para king alananggang kapainawan ng Buenaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, at Ricky Santos. Mayap, agat panapon po kay katamungan. Ngini po, Aldong Webis, kilubning Maleldo, o hausan tamong Webis Santo. Isa tala po rin kaya katamang sarili, king pami pasalamat at pami puri, king banal ayo Karistia. Paunang salita. Kapatad, makatipon tangi ni Ketty, ban pagmasasyan, kambening sa blanca taimtiman, ing mismong tauling bengi ning ginutangi sa Kristo, Ketty king yato, king kayang makatawo at mabye laman. Kabang pagmasasyan ing Paskwa, o pamaglipat ding Hudyo, biniyeni kay katamo ing kabanal-banalan at sakramento ning kayang katawan at daya bilang epektibong tanda ning bayo at alananggang kasunduan. Tinatag na ang banal a pamagpari ban ganap king epektibo ng pangayatso ang gaking kawakasan ning panawon. Ban ipakit nung nu anti ganap ing kayang lugod. Binyeni kay katamo imbayong kautusan ning lugod, pamikakapatad, at anting meto nga tanda, king lugod, mangailangan kasiwan. Bebana ing kayang sarili, banwasa nobitis, ding kayang apostol, apaing gulot kaya, pilan mong oras, kaybat naniti. Antimo, ing sinabi ng makapauna. Talakad tapungeni at ikatatayo ing dalit apamuklat.
Iti po nanting meto nga pamilya, pugayin tayo nga pong Ginoo, kilagyan ng ipa, ang panganak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. In grasya ng ginutamong Yeso Kristo, in lugod ng Diyos, at in pamakiagum ng banal na Espiritu, manatili sa kaplan man kaya kayo. At keko antimo rin. Lulugod tamo, uling minuna nakatang likuran, nga naning banal a kasulatan. Ating lugod ay ni, inya mo sinabi ni nga pong Ginoo, iya mo amano, depatane, gewane, bayo pamipako king krus, bayo ni dinaw ning biyena bang pakit ng lugod na kikatamo, at inyang gewa ka rin kayong apostol, at yan ing makasentro king kikatang kapag masusyan. Inos nobitis. Metong peka mababang diling pwedeng gawan ning metong maestro karing kayang alagad. Dino kuya, migpakong babaya, inos nobitis, bang pakit ning pangatay na karela, bang pakit ning lugod na karela. Emo kingamano, nuneking dapat, pepakit ning nga pong Ginoo, ing lugod na. Kapatid, yan mo naman, inga mo nakikatamo. Ing mandatum nga na, ikakalugod kayo. Kalupa ng lugod ko, kaya kayo. Karing niya pa mo yung Diyos, mabiyaya, nung ating pamikakalugod. No ka rin lugod, at pamikalugod, karin at suya, ing Diyos. Panikuhanan tamo po, ingat yung Diyos pusal tamo. Panikuhanan tamong may kakalugod, kalupa ning pamaglugod ning Diyos, kaya katamo. Kapatid ka rin penandit may kulang tamo lugod, king Diyos at king kaparatang tao. Karen penandit may ngalingwan tamo, king lugod ning apong Ginoo kaya katamo. Manyawad tamo, king kayang grasya, at king kayang pakalulo. Ikasta pong may ginagnaning kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang totoo, at kay kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uling ito'y ipanikapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa blangang helang pong santo, at kay kayo kapatid, ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. King Diyos, sa may pahing tutu, pakalwa na katamo, at king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimpiye, alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos say pami, makatipon kay nginiketi, ban makisuluking apunan, alikwaning bugtong mong anak, king kayang Santa Iglesia, bilang patutu king lugod na. Binyene ke kami, inyang malapit niyang mate, ay nutos ng pagmasusyan miya, bilang kapigaganakan, king bayo at alananggang sakripisyo. Ipanalangin mi, king kaniting Eucharistia, akamtan mi ing kaganapan ning lugod ampon bie. Iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Luklok tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Ing mumulang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Migsalita ing Ginoo kang Moises at kang Aaron karin king bansang Ehipto, ngana karela. Itiya ing sukat maging mumunang diling bulan, ning pabanwa para ke kayo. Ipayabot yula, reting panabilin kung kabilugan abalen ning Israel. King kapulong aldo niting bulan, ing balang lalaki, mamiliyang metong abiserong tupa, o kaya biserong kambing, para karing katubalena. Nung tutuyang malati ing pamilyana, at enag yung gisanan ing kabilugan na animal. Ya, amponing kasipin ng bale, malyari reng pirakayan, ing metong animal. Agpang king bilang daring tao, anpon king agyo ng kanan ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa, o kaya metong akambing. Dapot kailangan ning lalaki at pabanwayatwa at alayang kapansanan. Kaybat, sesenyula ang gaking sisilim na ning kalabing apat aldo ning bulan, at paten nala ning mabilog abalen ning Israel, deting may sabing animal. Kailangan lang kumangditak, king daya at ikaskasda karing amba, at baboring pasbul daring bale, nung nula mapangandeting animal. King benging ita, sukat minangnang ing laman, at mapangan kambeda ring mga payit agule, at ning tinapeng alang lebadura. Malagwayeng kanan, miblas kayo para king makabang lakaran, makasulod na laring sandalyasyo, at talnanye ing metong agamat ing tukod yu. Iti ing pamagselebra, king pamaglagpus bilang parangal kanako, ing Ginoo. King benging ita, lumabas ko, king mabilog ay Ehipto, pamaten ko la ring sablang anakdang panganing lalaki ring tao, at animal. Pagpako ing parusa, karing sablang Diyos na ning Ehipto. Ako ing Ginoo. Maging palatandanan niya, karing pibale-baleyo, ing daya karing amba daring pasbul. Lagpusan da kayo, potang akit ko ing daya, at kayo midame, potang pagpako ing parusa, king bansang Ehipto. Sukat yeng pagselebran, ingaldong iti, bilang piyestang parangal king Ginoo, ban eyo kalingwan ing depatan ko, ing Ginoo. Pagselebran ye king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Nano ing malyari kung ayam pang kingginu, ulining sablang adepat nakako. Inginu kakong iyampang alak amanyaman bilang kapasalamatan king binyenang kaligtasan. Panamdaman ng Ginu, nung ing metong karing memalen na, Mateya. O Ginu, ako ing kekang talasuyo, susuywanda ka, antimo ing pamanyuyo na keka, ning kakong indu, king kamatayan, linigtas mo ko. Keka kakong idawon, ing aying kapasalamatan at ampangan king kakong panalangin, ding kakong pangako king Ginu, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Ikaduang pamamasa. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Ginu. Kinging Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan ya, kinuwane ing tinape, pe pasalamat ya king Diyos. Pe miraso ne ing tinape at ngana. Itiya ing katawan ko, amiyayin para kaya kayo. Daptan yu iti, bilang kapigaganakan kanako. Antimurin, kay batdang mengan, kinuwane ing kopa at ngana. Iting kopa, yaing bayong kasunduan ning Diyos, apatibaya na ning kanakong daya. Balang minum kayo kaniti, daptan yu bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape at minum kaniting kopa, babalita yu ing kamataya na ning Ginu, angga king datang ya. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakad tapungi ni bamparangalan ing mayop pabalita.
King Ginu, manatiliya ke kayo. Pamamasa, King Maya pabalita, agpang kang San Juan. Bespera na kanita ng piyesta ng pamaglagpos. Talo ng Yesus, King dinatang ng oras, ban makoya keti king yato, at mibalik ni king ipa. Kalugura na la, ring bandina, at king yato, at ligura na la, hanggana king kawakasan. Kasulo na lang Yesus tingalagad na kingapunan, alulanan na ning Diablo, king isip ng Judas, Iscariote, ay anak ng Simon, ing pamagtaksil kang Jesus. Balo ng Jesus, king sablang upaya, binyena na ning ipakeya, at king ibatya king Diyos, at papuntaya king Diyos. Tinalakad niya Jesus, likas ne, impiblas na, at bebataning sarili na, king tuwalya. Kaibat, mitugtug yung danom, king palanggana, at pegumpisa na lang inos abitis, di ngalagad, at pili sana la, king tuwalyang makababat, king kayang hawakan. Nga nang Simon Pedro niyang lapitan ng Jesus, Ginoo, ikang manos ka rin bitis ko. Pekibat ng Jesus, mo paintindihan yung daraptan kong ini. Tapot bantang tauli, aintindihan mo. Sinabi ng Pedro, ako lang malyaring pahos din bitis ko kaya ka. Pekibat ng Jesus, nung eka pahos bitis ka na ako, alakang pangatayit ka na ako. Sinabi ng Simon Pedro, Ginoo nung makanyan, mo rin bitis ko, ring wasan mo, nung pati na, ring gamat ko, ating buntok ko. Nga ng Jesus kaya, na kailangan manos imindilo na, subali ka ring bitis na, uling malinis na mabilog kakatawan, at malinis na kayo. Tapot, ikayungan, uling balo ng Jesus, nung nino ing magtaksil kaya, inya sinabi na, ikayungan, malinis kayo. Inyang awas na labitis at asulod na ng pasibayo impiblas na migbalik yaking lamesa nga ng kinotang karela. Ay intindihan yung dapat ko kaya kayo. Ausan niyo kong maestro, ausan niyo kong Ginoo, at tinod kayo. Uling makanyan kupin. Nung akong kaya kayong Ginoo at maestro, inos da kayo bitis. Ikayo man, sukat kayong mipapanos bitis. Dininanda kayong halimbawa, bandaptan nyo naman, ing anti, ing dapat ko, kaya kayo. Ing mayap abalita ning Ginoo, Luklok tamo po at makiramdam king homilya. Miserando at che eligendo, kingamanong Latin, kingamanong English nga na, looking at Him with mercy and choosing Him. Kapatid, o ini po yung motto ng Pope Francis. Mumuna na pong diling sinabi, inyang meramdam ya, lumulyaking balkonahin ng Vatican for the first time addressing the whole world. Miserando at che eligendo, looking at Him with mercy and choosing Him. Iba't siya po iniking homily ng Saint Bede the Venerable Priest, inyang ausan ni Mateo para maging apostol na.
Nga na pa pong migsalitang Pope Francis, biltog kaya po king Kapampangan, kalupay yung nga na, makasalanan ko naman. Dapat liguran na ako at kalunusan na ako ni nga pong Ginoo. Mayawos ko, agyang makasalanan ko, ban sumuyo. Ban sumuyo. In English, I am a loved sinner. Loved sinner. Dating nga mano, pakilala de po, in klaseng Diyos. Nanya klaseng Diyos. O nanya klaseng lugod, in lugod ng Diyos, king tao. What kind of love? Makanano may picturean, drawing, in lugod ng Diyos, king tao. Kaya ka, ampon kanako. O ini po kapatid, ing mungkahi kong pigunaman tamo sana, kaniting Huwebes Santo. Ala, ninuman, kareng apostol ng Yesus, ing karapat dapat wasa ng bitis, ni nga pong Ginoo. Ilangan, tawla namang palpikasala. Inyapin, metong karela, Simon Pedro. Ha? Mika kunuya. Ginoli. Eko pa bitis kaya ka. Ali. Waring balo ng Pedro. Tao yung palpikasala. Karapat dapat. Mika kunuya. He knows his weaknesses. He knows his sinfulness. He knows its shortcomings. Kalupan ng Judas. Nawabaring Jesus. Nawari balong Jesus. Ing pagkanulo niya naman, kalupan ng Judas. Balo na ka naman. He knows. Balo ng Jesus nung nino'y magtaksil kaya. Tapot, nanggawa na. Bandang tauli, may ngipabo pa mo rin ing lugod na. Yan ing pakibat na, karentawong muna ng magtaksil kaya. Karentawong muna ng gumulot kaya. Lugod. Pamorin, ing pakibat na. At iti pepakit na king pamanos ng bitis karing kayang alagad. Bali po kitang panahon na ito, metong yamong alipan, ing gagawa kanini. Only a slave does this, humiliating gesture, washing the feet. Potang lungub lang yung bisita, mga alipin, no? Slave. Wasan do bitis rin lulub kimbale. May itong yamong alipan. Ing gagawa kanini. Ing manos bitis. Dapat agyamang ita. Lawin tamo. Look. Kaya ita. Kaya ng Isus. Dinukuya nga naging ebanghelyo. Kinangwayang danum kimpalanggana. At bigmula nung inos bitis. Ding karelang bitis. O ay ni na siguro, impeka, mababang diling gawa ng Isus, kareng alagad na. Bayo na delanan, ing pamaylasan na king krus. At bakit gawa na ita? Bakit? Kasi bayo, paulin ng lugod na, kareng kakalugura na. Lugod na king kakalugura na. Nanya klaseng lugod, ing lugod ng Diyos kay katamo. Ing kadong pamamasa ng sulungan niya pa po, there's a very beautiful description of love by Paul to the Corinthians. At palagi niya pong gagamitan ni po ang ating kakasal. First letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, verses 4 to 8. Ding haliwa memorize de pa po ini. At para ka na ako, ining
perfect description of the love of God to man. Yung taong lulugod, rather, tunay lulugod. Kapag nasana, aliwa mo yung sarili ng kapakanan. That's the first. Migit king sarili na. Migit king sarili, rengaliwa pa mo. Rengaliwa pa mo. Hence, in kikatamo pong logo, in the middle of the altar table, is a pelican. Ating may utang ka na ako, na yung pong simbolo na yan mo nga na. Anting meto nga, indu, makasadya ng sakripisyo, yung sarili ng daya, sugatane, pangating niyang apakan, karing kayang anak. That's the symbol of the pelican. That reminds us of the love of God that is unconditional, that is not selfish, that seeks the good of the other rather than himself. Kaluguran kong pengaring at yukeni. Ikayo po yung saksi, kayong sasabihan ko po, mas baluye po ini ka na ako, kaya nga manong, subo, kunemo among, pakan kaya pa po, karen ka na akong anak. Love is kind, is not selfish. Love seeks the good of the other more than himself. Ay, kalaguna po. Ating pa po. Waning lugod nga ng San Pablo, magana kaya, nano po? Mapibaba tayo. Love is patient. Agyang masakit. Agyang masakit. Pibatana. Para ka rin taong lulugurana. Mapibaba tayo. Agyang mabayad siya yung krus. Agyang pilmurande. Agyang pituyatuyade. Lalam ning mapaling aldo. Agyang masakit na rin pa kung tinandus king gamat na king bitis na. Pibatana. Agyang masakit. Agyang masakit. Such is the love of God. Mapibaba tayo. We can go on and on kayong listahan. Ano pa po? Yung lugod nga na, mapangalalo, makasarili, o mapagmatas. Mapangalalo, makasarili, o mapagmatas. In taong tunay lulugod, hanggat na yung pamisasan metong at pamisagsagan. I can imagine during the life of Jesus, at yung labing-aduang disipulong pinili, nung labilang adong disipulo, labilang adong mayayalwa personalidad, I'm very sure. Because they come from different background. They come from different ugali, character. And I'm very sure this is also true. Tawla naman. And I'm very sure miras ketang, may kaintindi. I'm very sure miras ketang, ipate-patela. And that's very clear ketang tulahok ng manok. Ikayo pong menalbe. Because they are also human beings. Pero agyang ita, kalugarang kapatid, pipatani nga pong Ginoo. Agyang miyayaliwa, penibatan, agyang miyayaliwa, ugali, kapag nasan pa mo rin, yung pamisasan metong at pamisagsagan. O ito po yung introduction ng ding Takit Cordero. And there's a song that I remember. Miyayaliwa taman, mabilugayato, metong tamong katawan, king metong alayang lugal, ing pamisagsagan, ingaman naman tamong KSP. Lagi kayo mong sabihan kayo nini, ulitan kayo po, kanya-kanya, salbag-salbag, pate-pate. Aluhayan, ing kapag nasanay nga pang aluhayan, ing pangarap na kaya katamo. Aluhayan,
Ing lugod, ape pakit na. Ing lugod, ababiye na. Ing lugod, atuturo na. Ing lugod, kapag nasanang biyayan tamo, king kaya katang pamibiye-biye. Agad ang sabihan din kaya katamong pengari kanita, makong po itatang ko, paturugong ipatay-patay na kami. And I have to admit, our family is not perfect. We have our own weaknesses. Tintang kanya-kanyang topak. Tintang kanya-kanyang karakter. Nga nang mako kanita, Rugo, na ako, nung titak na drugong bagi. Rugo, gang masakit. Magparaya ka. Ika na rugo. Ing manintindi. Ika na rugo. Ing bahalang manintindi. Inlugod nga na pang San Pablo, iya magas pangugali. Iya maimut. Iya masungit. Iya tatanamwa nga ng San Pablo. Tutulaya king mayap. Adapat at king mayap. Pero karetingan pong description, larawan ng lugod, uni po yung malago. Ing lugod, eya kanong milala ko, kapanayan at pibabatana ing sabla. Milala ko, kapanayan. Kinlubutad ning gulo, kinlibutad ning pamisagsagan, kinlibutad ning pamisasan metong, ing lugod manatiliya. Ing lugod manayaya. Manayaya. Kindatang ing panawon, salesya mo rin. Manatiliya. At lalawin ng igaga ng mga palyari, anting oportunidad, ban kanita mas akilala yung Diyos ating sarili. Pibabataning sabla, at iyo milalako kapanayan. Kapatad, detingan, mayakit laking biyen ng Yesus, kipamakyabe na karingkeyang apostol, inyang inaus na latunggal-tunggal, kareng masakit ape kaya na, may yakit yining klaseng lugod, alayang pinili, kalulu, makwal, tainulo na, banal makasalanan lepita na. Yes, agyang ring makasalanan, ding lelele ning susyudad, ding eda papansinan, ding laweda, karentao, makasalanan, at alang kwenta king lipunan, ding mababa klase, pepatawara na la, ligura na la, peparamdam na karela, ingilaman, kalugura na la, ni nga pong Ginoo, ingilaman, at tinlang lugal, king kayaryaning Diyos, kabud, magsisila, kabud, magbalik lalub king nga pong Ginoo, kabud, manyawad lang tawad, king nga pong Ginoo. Reng danupan pe pakabsya na la, reng malungkot pe matula na la, ay, dakal pa po, pwede tamong balikan kimbiyeni nga pong Ginoo. Habang magsadya ko po kayo ng umilya, higit kaya po, abasa kayo homily ning kanakong professor king San Carlos Seminary, our professor in moral theology. Ngayon po kalago, kinuha kayo po itong metong party ng homily na English siya po nga na, we are in the middle of Holy Week. We do not see Jesus in active ministry. No healing of the sick, no raising of the dead, no elaborate and long sermons. But Jesus is no less ministering to us. In fact, sabi na, I would dare say, Jesus is ministering to us this Holy Week in a manner more powerful than what we have been accustomed to, seeing and hearing. Migit king dimdam tamo, migit king igit tamong gewa ng Jesus. Today, Jesus is doing now a ministry of gestures. Ministry of gestures. Is there a better sermon on Christian humility and service than the washing of the disciples' feet,
than Jesus did today? Tapat emo amano. Iyarining amano. At ngeni bakit ko king tapat? Wasan da ko betis. Nung iyo ko pabisang maniwala ka na ako, ini, gawan ko niya mo dapat gawan. Ingwasan da ko tunggal-tunggal betis. Bahan kanita, bakit ko yung pangatay jo ka na ako, ko aliwa ka na ako. At kaluguran ta kayo. At ngeni po king pamanos na bitis. In other words, ing lugod na mo king amano, petutuhanan ni king tapat na. Nga ni kanta, more than words. It's amazing how you speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. You say it best when you say nothing at all. It's possible. And I think that's even more powerful than words. The gesture. And Jesus showed it in this Holy Thursday. The washing of the foot. The unconditional love of God. Emo king amano, petutuana ni king kayang tapat. Yang kakaba po, biyayo niya po yung moment ka na ako. Kadua po, dapat ating niyang panabilin. Ahusta mo kanini, mandatong. Mandate. O yung panabilin na. Tingdam tayo po. Jervy, king kaya katamo, datang first king gospel. Mi kakalugod kayo. Kalupaning lugod ko kay kayo. Bayong kautusan, kay kayo kulalakwan. May kakalugod kayo. Kalupaning lugod ko kay kayo. O ito yung panabilin na. O ito yung pangarap na. O ito yung kapag nasana. Mo ka rin apostol, akasabi na 2,000 years ago. Tapos, ngeni, mabilera rin ang mano na. Sasabyan na naman, kaya ka, ampong kako. Nung makanano da kayong inosbitis, makanyan kayo naman, mi papanos. Burinan sabihan, kayo, tinggap da kayo. Kaya ano pa yung penibatan niyo? Agyanino pa kayo. Kayo rin. Sukat kong may papananggap, raga. May papananggap. May pangap mo nung atin mang kakulangan. May papagmalasakit. May papanantabi. May papagmasabal. Tantanan niyo ini kapatid ko. Alayang lugal king kayaryaning Diyos. Ing pamisagsagan. Sabing kayaryaning Diyos! Nung mangibabo, ing pamisagsagan. Nung mangibabo, ing pamwatak-watak. Nung mangibabo, ing KSP. Alatang karapatan sabihan tamong balayan na katamo ng Diyos. Nung papaboran tayo, magaring KSP. Kanya-kanya, salbag-salbag, pate-pate. At alang kwenteng gagawan. Tamo. Tama yung bata mo. Pamagmasusoy tamo, kaniting Miyerkules Santo, o kaniting Huwebes Santo, kareting Santo-Santo. Nabingi, wow! The saints, first time, ngayon mo, balo na ano, tulay penandaman ko, for the first time. Itang kaya kayong kwento, tutune, balo ko ne, penandaman ko ne, agyang pandemya. Pero laing kwento yung posisyon na, bengi. Nung ang gaya mong pageantry, nung ang gaya mong laluyantang ng peka, malagundili ka rin santo. In fairness, Patrick, ha? Santa Cleo Fe. Uwian na, may nanalo na. Joke mo po ito. Alaing kwenta, nung kabudtala mo lalawendeng santo, ako pinabengi. Alang kwenta, ayan no, pangasanting ding gayak dareng karo. Alang kwenta, makananyang kakaba. In posisyon. In sustansya na kapatid. Insustansya na, yapin tang abang pigunan tamo rin biyeda rin santo, sana.
Tumimulak yung puso tamo. Anya tintang santo yung tamong katoliko. Uling lang piyalimbawanan, tamo. They act as reminders, paganaka. Misa na panahon, ating santong mibiye-biye, king mitnong lugod. King Diyos at king kaparang tao, at o iting kaya katamong pagnasan. Makanya mo naman, yung palagi kong sasabihan kimilabas sa Koresma, alang kwenta yung pamagstasyon ng krus. Nung yung stasyon ng krus, lalawin tayo, luwal ning kaya katang kwento, luwal ning kaya katamong biye, makabaldugan niya may kasustansya may, takman tayo, apilasan tayo maleldo, yung Koresma po, tang akakita mo yung biye tamo kayong biye, nga pong Ginoo. It becomes real in our life. It is not just about a story, a remote story that happened more than 2,000 years ago. There in Jerusalem. It's not about a decade, but in April 10 to April 17, yarine, imaleldo. No! Holy Week, to remind you, is a human ongoing experience. In Maleldo, malalyari, king biyetamo. In Maleldo, kwento yang kapupulutang aral. In Mareldo, inya kwento ni nga pong Ginoo, kwento me, kwento ke. Makantayang maging makabaldugan kapatid, in kapag masusyan ni Maleldo, kalupan ng pagmasusyan tamong yeni. Inya, bakit tamo? Tukuyan tayo. Pag nasantamo yung kapag nasani nga pong Ginoo, ingila ko yung pamisagsagan, magari, in pami kakalugod, in pami sasan metong, istong metong kareti, kanya-kanya salbag-salbag pate-pate, istong metong kareti, pepaborentang magari, ang tinemong tatapusin nga pong ginuking biyeta mo. Impapagari tamo yung kalaban. Uling-uling ning kapag nasaning kalaban, sirane, ing balayan, at tinatag ni nga pong Ginoo. Impapagari tamo yung kalaban, karokan, ing dalumdum. Aliway lugod ni nga pong Ginoo. Ayang kayang pengarapan. Pangabagya po kanyang damdaman tanay na naman. Iminatong paborito kong kanta. Piningkintami po niyang papunta kay Kenny, Kindakit Cordero. Taytang, nung nuka rin ng lugod, at pami ka lugod, parang naman niya po, tayo po kanta, karin at siyang Diyos, ang malugod. Antin dyan tayo po yung mahalo na. At siyang nga pong Ginoo ating lugod. Nung alang lugod nila nga pong Ginoo. Nung ating KSP lang nga pong Ginoo, 1 + 1 = 2. Kailangan pa bang memorize yan? Dapat ang verse 2 na po kalagungan ng Monsignor Greg Canlas. Inyasat ka ring sablat tang pamitipon, king pamisagsagan tananayon, paginakit pate kamwa tuknangan sa nining sentro tamo. Kristong Diyos busal tamo, iti ang nasa. This morning I posted something in my Facebook after months of being inactive. I was just inspired by this song we used to sing, anyang youth kami po, King Taize. Nga na, nada de turbe, nada de espante, solo Diyos, basta. Dakal elemento, anong nuka rin, ingpalin ng lugod, papatdande, o pwede yung matda. The fears that frightens us, the inner turmoil, the external factors that attempts to put off the light. Kipat nga na po rin kanta, solo Dios, basta, in Spanyol, God alone. God alone. Lagi ko pong sabihan karinin kaya kami pong
volunteers. Aluha po yung PPC, President, yung kaya kayong pagsilbihan. Minsan, Tito Ambet, sinabi na kanako, minsan meeting me, kinita pa pong milabas adwa ng banwa. Aluhaya mo rin yung pagsilbihan ko. Inga pong Gino, kapamilatan ng among rik. Solo Dios basta. We can never be wrong nung focus tamo king nga pong Gino. Aliwa, king nino manita mo, uling itami ta perfecto. Uling itamo, tao tamo. Dapat nung nga pong Gino yung sentro tamo king biye. Magariya, ing pami kakalugod. Ali, ing pami sagsagan. Nung no ka rin lugod at pami kalugod, karin niya tsuwing Diyos ang malugod. Buritayang manatiling lugod ni nga pong ginuli, butad tamo, king pamilya tamo, buritayang manatiling lugod ni nga pong ginu, king parokya tamo, karing organisasyon tamo, king balen tamo, king bansa tamo, buritayang manatiling nga pong gino, lugod, king dapat, emo king amano, lugod, king dapat, emo king amano, oy ning susi, banga panitalyan tayo, in presensya ni nga pong gino, king bieta mo. Wow! Agyang maligwa, kalupa ni nga pong gino. I can imagine the struggle for Jesus to remove his clothing and to stoop down and to wash the feet. Agyang na sasabihin kay Ebanghelyo, I'm very sure, I think maybe he even kissed the feet. Agyang maligwa. Dapat gewa na. Bakit? Uli nga napin San Pablo king katatawli na mano na, tungkol king lugod. Alayang kayangganan ing lugod. Alayang kayangganan ing lugod. Love never fails. Kapatid ko, kaniting kapag masusyan ng Webis Santo, dahil nga malo na sana nga pong Ginoo, lang tumimo kay puso at kay isipan tamo. Ela sana amanong lulub, kay balugbog tamo, pati pantala ating amano kay puso tamo, ban kanita, magariya, ing lugod, king balang metong at metong kaya katamo. Uling nung nuka rin ding lugod, at pami ka lugod, karinya mo at siyo, ing Diyos ang malugod. Ngini po, gampanantamu at saksyon ing pamanos bitis ding apostol. Ding Apostol ning Maleldo 2022, King Parokya ning Nuestra Señora del Pilar. Apostol Lamberto Cudia. Redentor Gomez. Cosme Luzong.
Apostol Edna Villaruel, Jason Pangan, at Gilbert Lim Howe. Apostol Noel Canlas, Fidel Santos at John Ibanez. Apostol Richard Fabian, Patrick Banal, at Let's de Jesus. Apostol Jervy Santos, Francisco Kix Franco, at Kylie Salvador.
Talakad ta po ngini, para king panalangin, ding malda. Kakaluguran, mitnong kababan, tamong manalangin ngeni, para king kekatang pamangailangan at ding pamangailangan ning mabilog kayato. Karambalang panalangin kekatang pong pakibat, Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimo, nung makanan mo keng liguran. Itamo nga po. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. Para haring sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da, king metong at metong, maging mayayakit ng tanda, ning mabyenang panga at yung Kristo, keti kinyatu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. Para haring sablang pari, parati lasanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasaywan, at parating ating makaapostol, akapag malasakitan, kinsablarang kararaptanan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. Para karing pamuntok daring sablang balitang ding kapamahalan, keti kinyatu. Pagmalasakitan dasanang apawi ing pisikal ladanop, ama kamate milyon-milyon ataw, mabilog ayato. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. Para kaya katangan makatipon keting ngeni, maralasta sana at karapat dapat makirake kimbangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, bangketa pasublian nakatangye, king tauling aldo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. Iabeta mo king kikatang panalangin, ning kapagnasan, ning kikatamong bansa, ning kikatamong balen, ning kikatamong balayan, magari sana ing pamisasan metong pamikakalugod, ban kanita manatiliya, ing Diyos busal tamo, ipanalangin, tala po king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. At tanggapan na saan ng Diyos ng kikatampong kapasalamatan at kadanan, ang timuni yun king kayarian ng maligaya hanggang kapalit tamong may yangon na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kesana, antimo nung makanalo mo kayong liguran. Makoy da kataymigan kapatad, at duwan tamo po yung sarili tamo kapag nasan. Ginoo, pepakit mo, ingana palugod para kaya kami, emo king amano, nuneking dapat. Apakyapusan mi sana, ingke kang alimbawa, king pamaglugod mi keka, at king pamaglugod mi, king metong at metong, karing kaparaming tao, karing kayabe mi, antimo, nung makanan mo king liguran. Ika mabibiyet magari, manggaman, kingalanangga. Amen. Lukluk tamo po para king luterhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo, karon kong kapatid, ban ining kaya kataong pong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, gawan mo kayong karapat dapat magmasusi kareting misteryo. Balang oras sa darawon mi, yaiting sakripisyo ning buktong mong anak, king pamigaga na kakeya, magaganap ing obra ning kaligtasan. Itingan aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginumanatili ke kayo. Yat na yoreng puso yu. Pasalamatan taya, ing Ginoo a Dios tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Yo ing tune at alananggang pari, amitatag king alananggang dawon. Dinaw ning sarili na kaya ang timongayin ning pangakabos mi, at penabilina na kaming mayin kaniting dawon king kapigaganakan kaya. Potang kakanan miya, ing kayang katawan, at dinawod na para kaya kami, mirarakayanan kami, king kayang biye. Potang inuman mi, ing kayang daya, at bibo na para kaya kami, mi papatawaran kami, karing kasalanan mi. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya, lain makyabe lang tok ng babiye kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Banal mingipa, karapat dapat nakampuryan ning meto yato, uling king kapamilatan ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, at king kayupayan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakang tok ng mamawus king kekang balayan, bang manibad king kayaslag dingaldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise dawon, miyampangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mo mi, ing pabanalan mo lang, king espiritu mo, lating ayin, adaralamit darawon kaya ka, ban maging katawan at dayano, ning kaya kang anak, Yesu Kristong Ginumi. Aminuna kaya kami, bang pagmasusyan niya, iting Eucharistia.
kanitang benging may panganyayaya. Kinuha tinape. Pepasalamatan na at pinuri. Piraso ne. Binyine karingkayang disipulo at nga na tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Iti iyong kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makingin mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ng kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyen ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alananggang tipan, ang ibubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Ban keta, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ipaganakan ming kamatayan ing kaya kang anak, aming ngabus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebe, at ing pamaytas na banwa, kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo, inya darawon mi kaya ko, bilang kapasalamatan, iting mabiye at banal a sakripisyo. Baliktan mi ngayayin ing kaya kang Santa Iglesia, at lawan mi, ing mitawon king sarili na, paulin ing kamatayan na, ikuha na kaming sinot kaya ka, pagkalam mo, king kaming misulusulo, king katawan at tayong mikapmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Kawa na kaya sanang metong ay lananggang tawon kaya ka, at papalarya na kaming mirakayanan king pimamanan din kaya kang Santo. Muna, kambe ng Maria, kapilanman, Birhen, ay indonin Diyos, kambe ring nuan mong apostol, lala ni San Simon, at ding maligayang martires, at ding sablang santo. Paulin ng pamamilatan do, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Ipa, iti sanang ayin ng pangasot mikeka, mamungayang kapayapan, kaligtasan, pamisasan metong, pamikakalugod, para king mabilog ming palayan. Pasiknangan may kasalpantayan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakpek yatiking yato, kampening kaya kang Talasoy, Papa Francisco, ingke kaming Arsobispo, Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong palayan, ay natbus ning kaya kang anak. Ipa, pakiramdaman mo po, mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka, lulusan mo la, mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ni pa, ding kapatad ming mayangon na biye.
Imapila na pinantit ka na kantala po. Rin kaya katang kaluguran ameyangon na biye. Pakiabe po iperlasitas. Ang po Victoriano. Rin ka na akong pengari. Din sa blangkeka, may matulat memon na. Kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan. Kingkeka ang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos, king ligayang mong alanangga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, at king ulo na, pagkalug mo king yato, ing sablang bagi mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutu kagumi espiritong banal pupurihan daka at parangalan manggaman kingalanangga. Ngini po, panting metong pamilya, manalangin tamo, kimit nung kapanaligan at lugod king ipa, karengamanong tiruna kay katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami ginuki sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan kayong panahon mi. Pan king kasawpaning kaya kang pakalulo. Parati kayong mikabos king kasalanan. Miligtas ki sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming tala pangabos. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Ngunit lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang banal kapulungan. Pamayapan men pong pilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiat magari. Manggaman, king alanangga. Amen. Kapatid, ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keko antimure. Bakit tapongin, mikakameton tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo'y Kristo, lulugot tamo, ulin minuna nakatamong liguran. Yang minilako king kasalanan ng yato, mapalad tamongan, itamong mayaos, kingapunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiya ing amano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po. Kapatid, in katawan ng Kristo, Amen. Karingat tsuking pibale-bale, abe-abe tayong pangayjan, ing dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat tsu kaking kabanal-banala na sakramento. Kaluburan da ka, migit, kisablang bagi. At pag nasan kong tanggapan da ka, dapat, pauli na ning penandit, era kaya tanggap king sakramento. Umay ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari tyo kakarin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emusanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
para po king mapilaremanong kapasalamatan at paganaka, awsan miya po ngeni, Brother Ambet Kudya, PPC President. Maya pabengi po kaya katamongan. Kambiyan na po ning kaya kaming kura paroko, Yamong Rick. Bibiyemi po ing Maya Payoras, kareng makatuki. Pasalamat kami po kay sponsor na ning Cordero, then pong Arceo Cruz family, then pong Executive Quaresma, para po ngayon Webi Santo, di Simon Santillan, Chairman, Angelo Yumul, Co-Chairman, RJ Nabung, Liter G, kaya pong repository, Isek G po, ang po rin kayang team. Food Committee po, Sister Desiree Macapagal. Kaya pong Finance, Sister Let's Jesus, ang po Kyle Salvador. Kaya pong mandated organization na mag-serve. Then pong KBS, headed by Giorgio Maniaco, ang po Dan Bungay. Kaya pong EMDC, Brad Noel, ang po Brad Saldi. Kaya pong LECCOM, Sister Delia Carlos po. Greeters and collectors po, Erika Andaya. Komi, Ininya po, Desiree. Socom po, Kiko Franco. Karen pong choir, headed by Jerby Santos po. Liturgy decoration, Ray Canlas. Technical po, Richard Fabian. Kempong LGU, Kempong mamahalaking Peace and Order. PNP po headed by Jesse James, kakatampong COP. BFP, Barangay Tanod, headed by Kapitan Iris Katindig. Kareng pong food sponsor, Kamadero at Kamaderas Deng Malasanto. Yung katataluan po, amanong kapasalamatan kangamong Rick, king kaya nga lang hanggang lugod. Suporta ka rin susuyo kay ti parokya. Dakala-dakala salamat po. At po, kaya kayong tinagon, ngining Webi Santo, dakal pong salamat. Thank you po. Siyempre niya, pasalamatan ng kayang sarili, imig salita ng kaya katang PPC Coordinator, Ambed Kudia, dakasalamat kaya kato, at kaya kayo pong apostol, may kibat, keningawos, may kisan metong, dakasalamat. At salamat karatang mesang bidla, kadunang kaya mo yung alang sawang pasalamat, kaya kayong pong manantabe, at makiyabe, makiyagum, karating kakatang kapag masusyan. Karing kakatamong Facebook viewers, na parakal no pong parakal, dakal salamat. Naman pong oras ken kaya kayo, no karing kayo man po, dakal po salamat. Kinga lang sawa yung pong suporta at papamakyabe karing kakatamo pong selebrasyon. Kaya na po ni Misa, itamo po, mama ko, uling maganap yung pamipatenti king Santissimo Sacramento, pilan mo rin pong banwa ing milabas eta po agampanan iti. Manatili tamo po king pamanalangin. At iting panawon, dagdagan tamang kikatang panalangin para king kikatang bansa, king kikatamo pong balen, king kikatang pamilya, parokya, at karing kikatamo pong pamilya. Yan po sana yung pagnasantamo, idawon tamang panalangin. Manatili tamo po, karing mapilang pong minuto or oras, ang gaya pong alas 12, yung pamipatente ng Banala Sacramento, agam panantana, king mapilan, penandit. Pata pong dumalan niya, ing Santissimo, king kaya kayo pong side, panikuhan ng tao po yung siklawud, pamamiyapuge at respeto, king banal Santissimo Sacramento. Salamat po. Talakad tapo. Manalangin tamo, o lubos mayupayang Diyos, tatanggapan ming bayong biye, kapamilataning apunan abinye na kaya kami, ning kaya kanak ketiking yato. Akamtan mi sana, ing ganap kasngawan, king pamangan apaninayan ming pisulusuluan, king alananggang mong kayarian. At itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi.
Luklok tamo po. Siklaud, tamo po. Tamo po makasiklaud. Masibayo po, karetang makatalakad, manatili tamo po makasiklaud.
at banlubos tayang apigunaman, apilasan, namnaman, ining repositoryo at suwara pantamon makapatentiya ing Santissimo Sacramento, pakaramdaman tayang ini ing kabaldugan dareting elemento, pankantalubos tayang aintindiyan at abayan king kakatamong pamigunam. Kaluguran kong kapatid, ing makapatenti harapan tamo kaniting kabengyan, iyapi ni Kristo king Santissimo Sacramento ning altar. Agkata na katamo ban manalangin kambering pusong sisisi, para ka rin kay katamong sarili, ampon para kaniting yato. Kapamila tanan niting altar, mi paganakasa kay katamo, ding sablang bage asukat tamong pagdulapan, ampon ni panalangin. Ing krus ng Kristo, asukat tamong pusanan kaya bena, ing krus sa sisimbolo king lugod, ampong kaligtasan, apig kalub ning Diyos king yato. Ing krus sa king mitmong pakalulo ng Jesus, kinawul net pisanan. Ing yato ating patipati, amagdulap kapayapan, pauli daring miyayaliwang gera, kalamidad, dewakan ampong kasalanan. Manalo na sanang in Diyos, linisanet pakayapan, iting yatong kayang lelangan. Ding tao, lalo na ing malawd ng pamikawani ring atinan, ampon pakakalulo. Kapamilataning pusong biyasang makiramdam, mika kasalesayan ng pampami pante-pante busalda. Libutad dareti, yapi ni Jesus. Ama nagkat kay katamong, mamusan ka rin kay katamong sari-sariling krus kambena. Paganakana, king yakabud ing Diyos, ayalang patnang makiramdam kay katamo. Kaniting penandit, pakiramdaman taya naman, karing kay katamong puso. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pupuran niyo ing kabanal-banalan mong lagyo. Pasalamat kami kaniting penandit na pepalyarian mo kaming mitipon-tipon ngene. King pamigaga na kami king kekang banal pa maglagpus. Kapamilatan na niting sakramento ning lugod at tinatag na ning kekang anak Jesus. Ipawaga mo kaya kami, ing kaya kaming kapagnasan, amanatili busal mi, king nanumang kabilyan mi. Ipanalangin mi, panera ka sanang akit, karing sablang bagay gagawan at daranasan mi. Ban kanita akit mi ing ligaya, liputad ning kalungkutan, anting mong makananuming biklat panimanman ibartimeo, aminye pag-asa king Biena. Kanawan, libutad ning sakit at kasakitan, anti mong makanano mong tinian kapasngawan, ding takalatawong pekayapan at sinupan mo. Ingkekang katutuan king arap ning kalaraman, anting makanano mong pisyag na, ika ing Mesiyas, kareng sablang maglibak, at esasalpan taya keka. Akit miya sana, ing sala mo, liputad ning karalamtuman, anting makanano ming tinabi ing kasalanan at alananggang kamatayan, kapamilatan dareting misteryo Pascual. Pisan metungan mo kami Ginoo, anting mong metong abalayan mo, patatagan mo kami Ginoo, king kasalpantayanan mi keka, lalo na potang mangay na kami, potang milalako kay pag-asa, potang matuktukso kaming gumulot keka, bang manigobra king abe-abe, alang malalakwan, para king kakayap, ing kekeng komunidad, at pisamban, parokya, balayan, bansa, balen, at ban kanita, eke manabo, king pamanamuyot ning Diablo, panaking ilawot kapilubluban keka. Ban kanita, Ginoo, potang tatangingal do,
Kayarap da na ka. Pasyag mingmit nung tula at ligaya. Ika, ing kinumi, manggaman, kingalananga. Ipami, at siyo ka banwa, misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo, kaya tisulip, antibanwa. Ing kakanan mi, kingaldo-aldo, biya mo kaya kami kingaldo, ngeni. Ampuni patawad mo kaya kami ring salami keka, at tining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya paisawal king tukso, na ikabos mo kami, king sablang marok. Amen. King pamamilatan ning intong Birhen, ning Pilar, ning San Simon, manalangin tamo, Bapo Maria, mitnu kaking grasya, inginu at syukeka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, ing pungan ing atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jarang ligayoy, ba't king kamumulan ngenit kapilanman, manggaman king alanang gayanasa.